Oras bata ganupan Bapak Inang ijape hita marianan bani panorangon sedang tong ma iramu tiduan nebata. Baima marlahuan ita tang hari terlebih hatan nebata ase martonggo maita. Terima kasih masombakon hanami hubamu Tuhan. Alani tong do iramut kon hampar goluhan nami. Diri hamdo hasihatan huben nami. Si ari na diar bani panorang on. Kue hanami Tuhan meneruskan aktivitas nami bagas sadaya. Supaya ma Tuhan marlahuan hanami olo ngatemu pasu-pasuam hanami aganupan. Terlengkapi ham hanam marito ni hatamu na si oli boge hanam. Bagas Kristus jas martunggu hanami bobamu. Amin. Bapak Inang hita haganupan ambilan nagabe panotap hubata nalah mempergogo hitai bagas sadarion dibuat maay humbani pas 10 ayat 12 senon may sobot ijay tapi ulang ma malas uhur nima halani tunduk setan-setan ay benima tapi malas ma uhur nima halani domma tersurat goran nima inagori atas. Bani bahas Indonesia sobut sunon. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Bapak Inang hita haganupan tentu anggoy sukun hita si holdo uhurta marmalas ni uhur bani gulu. Si holdo hita bani na mandalani perguluhan te si ganupari dilimpahkan sukacita na humbani Tuhan nebata. Baik maay maritehon ni lahoanta maritehon ni neben hita itong atong ni perguluhan ta. Tapi nagabe sukun-sukun itong atong atahaganupan ahado nagati mambahin malas suhur ni hamba ni gulu. Apakah ketika dapat ham sonde baga suhur ni hamai ay do naman bahin malas suhur ni ham? Atau segala sesuatu bani pardalan ni gulu ni hamon pardalan ni bagas na mulus kuilo homa ay mambahin malas suhur ni sa halak coba. Kita haganupa sonay do homa na ipadas marito ni ambilan on marmalas ni hurdo 70 susian na iberangkat kon Jesus lahu mangidangi padas kon misi ni ay ma pasar harajaw ni nebata. Itong kita kita na punay humbani Lukas 10:10 na parloba ipesan kon nebata hubani sidea ay mapabawa sidea lahu iutus songon domba di tengah-tengah serigala. Anggo ibandingkon hita hewan on tentu lang sebanding kan itu. Nah hado domba melawan serigala. Ijon ma lebi ipasingat hubani susian ay lang adong natarbahin si dia angkulang marhite honi gogo na umbani nebata. Lang adong mampus si dia padaskon misi harajaw ni nebata ay songon domba ay yang tidak berdaya dikirim ke tempat serigala yang terkenal, binatang yang hingar ataupun binatang yang memang memiliki kekuatan yang lebih daripada domba tersebut. Asai pasingat tu bani susian ay mereka harus mengandalkan nebata. Ang boy si dia mengandalkan diri ni si dia. Ano na siyo disobot din. Karena terbukti doai ketika mereka berangkat
mereka kembali memberitakan sukacita yang luar biasa. Marmalas ni hurdo si dia bani panorang ay ada naman malas suhur ni susian ay na perlobe ay ma ketika susian na 70 halak ay monang kana itu disebut monang mataluhon setan-setan ay bani ayat 10 itu do may sobut ay mabay malas suhur ni si dia. Mereka menang melawan iblis. Negambarkon bani ayat 10 siyah ay mereka mampu melawan ulok pakon gasip golang ini. Nagati gambarkon on wujud ni simbolis ay mana perlu yang malas suhur ni. Napadua membem malas suhur ni dia bani panorang ay ternyata memang ia konsider do pakasomonen ni nebata. Soalnya sobut nak konai mereka sebagai domba digambarkan berangkat untuk ke tempat serigala tanpa pakasomonen ni nebata mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa. Jadi ada niat konsider. Mereka marmalas nuhur bersuka cita karena mereka merasakan nebata makasomani mempergoi si dia. Tapi Bapak Inang, anggoy da kita bani ang 9 taon, adong singat-singat ketika mereka melapor ibagas malas ni hormonang si dia, tapi bani ang 9 isobut, tapi ulang malas suhurnima. Tentu anggo se pintas on, nahado. Mamalas suhur ni susian ay monang si dia tapi roh hata ni nebata ulang mamarmalas ni hurnas siya. Tapi ang gulanjikon hita ayat ay halani tunduk setan-setan ay benima. Tutulang ijay hape letak malas ni hurna utama ay naabadi ay Bapak Inang. Itu hanya bersifat sementara. Karena apa? Setan-setan itu pergumulan ay pasti dopak kon si dia ulubian ni arion. Jadi langsung singgan jay hapi. Soalnya ada perguluhan taon. Tentu namambeh malas suhurta bani parduniaon on lancar haganupan usaha ta ibagas nasehat hita jana haganupan hana bagas suhurta on tercapai. Tentu lang hapi ay mambahin malas uhur na utama na abadi ay Bapak Ina. Lang ay. Karena itu akan bersifat sementara, akan lenyap, bahkan itu akan kita tinggalkan ketika kita menghadapi maut ataupun kematian. Nah, tapi na menarik isobut nebata usai lanjutkan kalimat ay tapi malas mauhur nima. Halani domma tersurat goran nima inaguri atas. Bapak Inang, ternyata ondo malas nihur na abadi ay. Ketika terdaftar goranta inaguri atas ay. Hana siuli sobut ijay. Dalam setiap kehidupan kita ini, dalam setiap proses yang kita alami bani 20 tahun, mari tetap libatkan Tuhan itong-atong anu perguluhan tahun. Adu na siuli sobut ini. Kesuksesan hapor sayonta, kesuksesan pangidang yonta itong atong ani parguluhan taon, bukanlah terletak ketika kita berhasil mataluhon setan-setan ay, mataluhon gogoni dunia on, tapi na utama, sonahaduham, bani nasa indoka perdalanan ni goluh ni hamon, tetap donani ilibat kon ham Tuhan bani goluh ni ham, atap hanya musiman. Apa inang hita haganupan ay manay pasingat hatan ini bata hutong atong haganupan. Tutulang salah marmalas nyuhur halani capayan taon. Tutulang salah marmalas nyuhur halani ahani urson hita berhasil. Tapi lang HP ay na abadi. Karena kita akan berjalan terus. Sona hita padaridah ko perguluhan on na tetap setur bani harosuni nebata adu na utama din.
Si marmalas ni hurmahita Bapa inang anggo terdaftar kuranta inagori atas ay. Selamat marlahuan mahubata, tetap andalkan Tuhan bani perguluhan niham ijayma lambin terida malas nyuhur na jupa ita itung-atungan ni perguluhan tau. Amin mertonggo mahita. Terima kasih Tuhan bani hatamu nada maondo sutong-atongah nami haganupan. Pengon Tuhan gatido ukuran ni malas nyuhur ibain hanami ukuran ni parduniaon. Tapi hatamu bani panorang pasingat kon hanami adong do habe malas nyuhur na abadi na siuli berang huban nami. Ketika hanami Tuhan tong mangguluh marhorja ibagas harosuni uhurmu. Tak mengandalkan hamba ni perguluhan nami Tuhan ijay dole tak ni malas nyuhur nami ay. Jana izin ma terdaftar koran nami inagori atas ay. Asi pargoy ham hanami tong Tuhan bani na mandalani guluh nami si ganupari. Terlebih bani masa-masa pandemi open eduk pakon hanami. Asi tong ma mampu hanami Tuhan mandalani guluh nami on ibagas malas nyuhur na humbamu ini. Matungko nami humbamu Tuhan ibagas Kristus Yesus mertonggo hanami humbamu. Amin.